Kohiman ko para haka convention bala dep ngila puson jilliu siapang Mr. Mano. Siapang jong nong ngila puson haka convention bala dep. Mr. David. Usim ubakarao jongu pahit Israel. Bagi ayo i kumno ulaim wadlada baulong usim ubakarao wadia ka kerteng jongu David kaya ka jimut ka kerteng jongu David kaya ka jimut jong ka kerteng David ubai jongu balai u David kerteng ka bamot kito ki badon ka kerteng David pide ben sarong kaya ka jimut jong ka kerteng jombi bai jongu balai taina kata ka dau haba ublay ula penpau ia kaburam jong ukun jong hawa Jordan kumno ula pertana beneng peit hakami une ulang ukun bayide jonga u David ulang ukun bayide jong ublay u Jesus ulang ukun bai jong ublay yaro ya utrai lada u David ulang ukun bai jong ublay ukun jong David ru Solomon ulalong ukun bai jong ublay u Solomon ka kerteng jong Solomon ru kalong ga jimut kalong ubai jong utrai minda pida sautu kano ka duru Jisu layo ya kaneka kerteng bat ka buram haba ublay ula penbanana beneng hakami uni ulang ukun bayide jonga namarngi ngingeit ban ngipuzon u Jisu ude ukun jongu David ezorno haidniam ude ukun jongu David badu Jisu ulang ukun jongu ublay ula yidia u David hadu kata lada ublay u yid hadu kata ya u David lada ublay ula yid hadu kata ya u Solomon yangiru kumju yaro ya utrai mano balabanong kaya ka kerteng jongo Solomon don artili ki kerteng Solomon kalong ka kerteng bala ai dawu sim David Henry u prophet Nathan ula ai kawai pat ka kerteng ya u Solomon kaya kata kerteng mano balaban jubab Solomon don artili ki kerteng Solomon ada ka kerteng ai da upa David da kawai pat ka kerteng ai da uble kaya kata kerteng kaya ka kerteng jadi dia kaya kane kalong ka kerteng baai dawu prophet Nathan jadi dia kamu dayu beloved of the Lord jadi dia kabamut beloved of the Lord mut kaju ka jimbut kun bayid jong ublay kun bayid jong ublay jadi dia they haka Hebrew kerteng Hebrew they say don't give on ya dia compare and spelling kalong jadi dia kabamut ukun bayid jong ublay minda pilas ngautu yike jingya sirim badu Jisu badu David jingya sirim badu Solomon ukun jongo Solomon ukun jongo Solomon badu ukun jongo balai ukun jongo David ulong Solomon ukun jongo David ulong ru ukris Jisu ulang ukun jongo David na marlaka ya Jisu nakajai nakiingasem jongo David u Solomon ulang ukun jongo David u Jisu ulang ukun jongo David u Jisu ulang jadi dia sontonya pesontom u Jisu ulang jadi dia beloved ukun bayid jong uble yaro ya utrai haleluya te minda
Ngilaban sa uto balay ubale ula pensawa ya kasur na baneng une ulang ukun bayide jonga u Solomon ulang ukun bayide jongo u David ulang ukun bayide jongo minda u Jesus ulang ukun bayide jongo. Beloved of the Lord, ladau Jesus ulang ukun bayide jongo, ladau David ulang ukun bayide jongo, ladau Solomon ulang ukun bayide jongo. Jadi dia mangipate ngilong ayu ngipat ngilong ukun bakumno mangaban mapi ngilong gikun ke bakumno juba katong kun bayide jongo belene kun bayide jongno jongno pilong kun bayide jongno tekena. Are you all sure? Kato bilang kun bayide jongo bele kato bilang kun bayide jongo Jisu ni pide kun bayide jongno. Whose beloved are you? Whose beloved are you? Kun bayide jongno mapi. Minta ngilaban sa uto bale ngidon gajing to Lord. Bale ngidon gajing to na namar ngimpat long ukun bayide jongu bale jongu Chris. Ngi persang balong ikun bayide jongno jongno. Baru si jengim jongi ngi pelut ya kapor jongi balong ikun bayide jongno. Whose beloved are you? Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para hagenegas ngi persambalong ukun bayide jongu bale. U David ukun bayide jongu bale ula lepap ngilayoi. Namarula kalet banyale yakatemang ala kadeu hapi minin convention ula kalet banyale yakatema ula jaitu banyale tema yakikun bayide jongo bale habaki kelalong ki bajaitu banyale yakatema persyaya ubamen kinpoi syakati jongo baman uno ukun kino kikun habaki kella jaitu kadon ka jimma hakama jongki sontu Buna padeng jongi don hapadeng babu anjay ki jing sausi namar ngila sange ben yale tuma haka jaka ben yale tuma haka por bade ben yale tuma ngila tia ngila shankai ngila kensting ya ubale haka jaka ben mane ya ubale ngila pejingai na ubale kaya ka jingma ubamen un shimyo kabu halor kum kita kikun ke bajaitu banyale ya katema taka jingim jongi Kristen kalong ka story kalong ka kana siapa ka jingyale tema ya ro ya utrai ya ro ya utrai ka Portland kalong ka jingyale tema Portland kalong ka por jong ka tema minda kalajan kut ya ka Portland tayo ba kuit kalong ka jingpen kare ban attack kadu ngila pen kare saudong minda ngila poi saudong jong ka kendro jong baman minda ngide ban stang ya ka final attack haka tuma kabaki ri ki ale persya kawe ka ri suki pasuki ki tur syajan ya kinong shun santu ni nangda en sayo hukum na wo captain attack bad nangda kisipai kinyo jing slur bad hakata ka tuma bajul ki baslur kin sajab ya ki bating kin sakelon ya ki batalot kin sakelan taya bakuit kalong kepor ban attack rengkat badu Jisu ya roh ya utrai haleluya
Haleluya. Haleluya. Ko himmen ko para ka jingkerli jonga kalong. Hato pila pen kare nagabinta kane katuma. Kumno pila pen kare nagabinta kane katuma ba. Tayo banwan kalong katuma ba. Big battle. Big battle. Pila pen kare nagabinta kane katuma ba. Ne pisu ke insting. Pi ap ya kasngi resurrection jimi pat jisu. Ban bam do ban tit kambun do. Mindaru pedang bam do. Hakas ngi jimi pat jongu Jesus ngi burom paska pen setit kambun. Ban piong ngi attack ke do. Ngi attack ke siar. Don giramba ki ong ngi attack ke bilor kiat na maru Jesus la mi pat na ki bayap. Kalong ga victory. Hamba kito ki ba di kiat ki balepop hakas ngi burom paska kilong ki balarem lupa. Sontuniem kiba kensting ya kene ka jingkot ka jango bole but king mab ha ke jing aur ya jango perte kimde ke bajap. They are defeated people. Sontuniem mano barake ya kasngi burom paska ya kasngi burom Christmas da kabadi kiat kiberyu kibala rem lupa. Kibala rem lupa. Kibajab kin kendai dia ka jing tunju jongka pertai. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. Haleluya. Te kumnong inyale ya katama bahaminda. Da ka bakiar na ki jing siniu. Ha ka kitab Genesis ngiakandu we uramba ubala yale yakatma badu bale ulang Abraham ula yale yakatma daga suloi jonga jinge ula donga suloi baklain hakakti jongo badu la yale yakatma bha ula yale yakatma bha daga suloi jongka jinged menda bun gikon Kristen Catholic hakene ka jukaba menda kim don chu yakata ka suloi jongka jinged ya roya utrai haleluya 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 haba Abraham ula don ka jinged ula kaloi banaiti alade ula ino kawe hadin kawe pat ka jingkwa jongo kadu kadwai ulot ubakha jongo ulot ula ong kala don ka jingyak ka jaha padeng jongi haka kitab Genesis kabakatlai ngiyoya kane kendai terter Abraham ula yoi kala don ka jingyak ka jia hapadengi sakri jongo lot badu Abraham ha Lord kaspa badu Abraham ula kodia ulot ko para wanchane pe ngai badon ga jingya per jingmod hapadeng jongi ngayos no shapang ga jingale hapadeng jongi shakri jongi omlong kumne ngi haban penyasukno ngi haban wanra jingsu hapadeng jongi le kumne pe mapi shimya ka pali ningkong mapi pe yaneka tain barogawe ya ka tor Jordan ya ka ritor Jordan Valley pe dia ka Jordan Valley ko himen ko para ngila yo u Abraham Shimla kwan yalade haba ulot ulaong ngan shimno ya ka ritor Jordan ulaong ladapi kwa ya ka syakamon Shimapi ladapi ko ban lay siya kami kamon Shimapi Henry mar percaya ka ba pijit ngan jit ladapi shim pijit siya kalyang kamon shim ngan sa shim ya ka kadiang bad ulod ulapet daki kemat kuan jongu ulapet daki kemat brai jongu badu layoi ya ka ritor Jordan kalong ka jaka badap daka badulas ngabutu ha ka jimut nongrep jongo bahkan seiso shibun ya ka ritor Jordan badula ong yau Abraham
ngan sachimanga yaka ritor Jordan Abraham ong tokun pishim ngan sachim yaka neka jaka kabaturkong kamlele namar ngam shimla wanda kabor la jong henre ngala wanda kabor jong ke jingget nganged ha uta ubala kod yanga ngala tip ban nganged baru tahu bala kodi nga un seiso shibun buat na kene kari baturkang bat kene kari siap pishim mame ya ka jakabadon bat ka jakaba seiso ngitip ya ka story ya ka kana kadu kadwai kala jiakumno dan yomde haba ubele ula kerko ya wa Abraham haba Abraham ula yai rengka bat ka jingit omde da kabor la jang ubale ula pensei so ya ka jingem jango bad utta ulot ubala jid ya ka ritor Jordan badap da ka hum bad ka kindo ba saiso ka killalong ka jaka mulu ka killalong ka jaka batim ka killalong ka jaka Sodom bad Gomora ko himen ko para ngimde balong ki beri basyania dala kabor la jong ngide balong ki kun ki basyania ha kabor jong obale ki basyania da kabor jong obale kinom seiso la noru ladangi yait kalam bale ka jaka bangidon ka yim bangidon ka jingim bangidon kan kelalong ka jaka batim ya ka jingim ka batim ya ka jaka batekong bad ka jaka jong ka pop kiberiu kelambele kin kelalong ke kiberiu bala tim soto kiberiu kelambele kilong kiberiu bala tim lupa la jot lupa Lot pula jid ya kababatam jong kaparte Henry ya kababatam jong kaparte klemla ban kershan yawu don bon ki kon ki basyang hangne ki koloi ki wad bantit bajid ya kababatam jong kaparte kadu kaduai ki syang da kabajawumat sotu kiba perlu dia kapor ke kanda kiba perlu dia kaspa kapau naga binda kababatam kinjau umat kadu kadwai ya roh ya utrai ya roh ya utrai ya roh ya utrai kaya kababatam kabangide bandon kaya kababatam kabangide bandon ubale ujisu haka jingim kababatam kalong ngikirlalong kibayir jong ubale beloved of Jesus kababatam kakaspa babatam kabangide bandon ngive ipaive ngikirlalong kibabatam jong ukris beloved jong ukris bair jong ukris bair jong ukris u Abraham ulang bair jong ubale bad haba ubale ulang ko Abraham raya ukun jame yau ba mele yo ha ka jinglong temen relate kiu shawuma ulum bad kinia ya wuhawulum muria ula ang toko bele namar banya ukun melong ubabatam toko bele ngat kongo hoy hakadonu jangang adon gajing sausi Henry palat ya kajing sausi ngadon kajinge palat ya kajing sausi ngadon kajinge ladam me ang ban kiniano yaukun ngalle namar melongu babatam melongu bakrautam ha kajingem janga badala kiu daki kijat baslur daka donod baslur ba ulayait ula maresha ulum moria namar bale yaka jingid kalatan yawu jingid kalatan yawu sha ulum moria omde jingting no fear omdon jingting omdon jing sausi lada udon jing sausi kikijat jongo kan setelot umlashu ban kiu katba udang stang ban bu shik jam unsa stampan kiu badun sekelan Henry uladon ki kijat kum ki skai namar ulang uburiu badap daka jinget ya ro ya utrai ya ro ya utrai
Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Ko himen ko para hakamat ki jinge. Hakamat ki jimpang. Hakamat ki jingele. Hato ki kijat jumpi ki kiu. Hato ki donu jumpi ka kinde. Lada pidang kiu hakamato bale. Lada pidang artatin. Pide ben sahuto. Pimdon ka jinget katu Abraham. Ngilong ki kunjong Abraham. Denium de. Nekum no. Ki kunjong ka jinget. Ngibaro ngilong ki kunjong ka jinget. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. Haleluya. Badu Abraham ula ngan sakiniya yawu Isak. Ladang menang banai yawu Isak haka jinglong temen ladang kongo yame ngatip pilaban penim yawu ne ukun yawu bangala kiniya udon ga jinge mangipat ngi artatin ladau ble ulaban penka yawu kun haka jinglong temen uble udon ru ka barban penim ya ka meti ab jongu Isak ngait neyem ngait kane kade kachingait kane kachingait ngidon kam ya roh ya utrai ya roh ya utrai haleluya dena kane kadau habaki bri ki wanna ka jimpang jingshitam habaki don ke jimpang ka ba omdon mano bala pen ko hoy habaki wan banyam hakamat utrai da ka jingait kamet ka bala terkong ke shing ka bala kidia ya ka met ka bala put kan kilalong kum ki met jong ki kulong kina hakamat ka bor jong ka jingay dena kata ka daw piki ba wanshane haba piduway hakamato bale pidang yo jingkoy jingkya piyong daka ba tapti ko jisu ngalayo jingkoy pirakti hek ngalayo jingkoy bale ka jingay jompi ka trekam utrai ulaban seya ka jingim na padeng ki shing kabaturkong kumbangi pule ha ka kitab ya Ezekiel nong ya tulupa laipo hinyo utrai upale ulaban say jingim na padeng ki shing kabaturkong kane ka kana kane ka jingjia kadang jia mindaru hapadeng jongi ko himmen ko para piki ba pangi ba shitam piki ba badukko kinmau utrai ulaman pinbet ya ka kijat badukko jombi da ka bor jongo ngei dia gane hatobi ngei dia gane pedon ngei kambiang this is not the faith kanete kaba percaya ka jinge ngi kam ya hap hato pingit kadnongut pingit utrai ulaban pensaiso ya ka shing terkong jambi utrai ulaban pensaiso biang ya ka jingim haka met ka part ka bapang ka basitom jambi kadnongut ki pingit kito ki bangait raketi ngi omde ka jingit ya roh ya utrai ya roh ya utrai ya roh ya utrai haleluya 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 ko himmen ko para Moses ulapediang ya ka mauling kiniap na ulum Sinai ula wan hiya da ka jingslo da kita ki shipo hukum ula kongo ya ki shipo hukum kadbau dang kongo ya ka shipo hukum unang yo jingku hakamet ka parjo uno uburyo ubakongo ya ubale uno uburyo ubakongo ya ka hukum jongo bale uno uburyo bangait ha ubale unyo kanyo ya ka bor temai ha ka jingim ka jongki pingait ya kane pilaban kongo pilaban kongo pilaban kongo Pilanem
Pimla. Te balay ngayalap. Pila niyang ban kongu ya ka hukum jang balay. Kanongot pila. Tangkat to kanongot. Ngaku ban yos ngona ka sindur jompi baro. Pila niyang ban kongu ya ka hukum jang balay. Katno tili pila ban kongu. Thakini kisngi. Lawan siya nga. Arngot ki kon samla. Bala syong sang. Bad ngalas neng bala duai. Bad kila rai bakin yakalad no. Haba poi syaying. Yaki kur jonggi. Yaki mama yaki kini kila ong. Hoy kalong ka bade pila rai ban syong kalad. Henry pide ban lekinia. Ban lahit na kasang. Pide ban lekum no? Leit kinia, kiri kun Katolik, kimi ki paru Katolik, kiniru Katolik, ya ki meduru Katolik, Henry ki ong lada pim leit kinia nginum pediang shu, nginang nginang tait kurya pi, pide ban leit, kinia ban lait ayu, naka pop sang, pi ong bin kongu de, haba wan ke jingjia kindia, pi ong kum no. Leit kinia shuan anda sawan rung syaying nda piang kongu ki arsap om don jakashu bad hakamatu trai santu nihem haba baro ki kam ka yait bet ngin tapti hakamatu jisu haba don ke jinge barit ngi wat saudong iano kinong kinia namar ngideban lait luhinaka sang kinete arsap eki arsap uji suong kordit ya piki arsap. Nakapindaki arsap tang kawe ka ketin ka uji su pendon kam kordit ya piki arsap. Uji su don kam ya ka bapale mensiam, basidam mensiam, bakongu ya ubale hapadeng babun jait ki jinge. Pi parte pilong ki jait ayu. Nga song ngala dongru ngala fonro ya ka kemi ngala ong. Pilawan yalam ya ukun ban pinkalad na ka pop sang minta kila rai minta piko ban yalam ya ka pop ka bakam shirke ban ya minchua piko ban yalam ya ukun siya ka pop ka bakam shirke ban ya ka ba minchua ngam tre ngan sneng no ikikun ban shong no bale ki don kam ban leit kinia ban aiti yala de siya uksuit habang idon ujisu bala job ya uksuit yano pikein kordor ya ujisu na ya uksuit Kiba syong hang niru don kum kita ki jait na kata kadau mensiam bakudo la pelong yang aban keran minta kum ne hapi. So tu don kita ki jait ru ba syong hang ne minta. Kilong kiba wan testa convention haba wan ke jinge pat lake Malaysia unong kinia. Nanda wan biang father ngala bakala ngala pinken hukum banding kong. Mendoi re ko himmen ko para kum kane ka jingim. Ya roh ya utrai, ya roh ya utrai, ya roh ya utrai. U Elijah nang ya tulupa. Habawula wansha Israel. Hakamatu siya mahabula kili. Sa katnos nem pinsyang artili kiling. Sa katnos nem pinsyang ha artili kiling. Lada pide ke jong ubale. Mane ubal lada pide ki jong ubal leit mane ya ubal Henry pimlaban syong artili kiling don bon ki Katolik hangne ki ba syong hangne ki syong artili kiling uway ubale u Jesus Christ uway pat uksuy nong mane uksuy kanete kamlong pirai mapi pikwa ban syong badno Rai mapi. Kibasyang artili kiling kinumpoy siya baneng tekana. Syong badu Jisu pinpoy siya baneng. Kongu yaw Jisu pinpoy siya baneng. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Hallelujah. 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 Kohimen ko para. Kapas ka kalong ka jingjia ba shisha ha ka jingim jongi habang ikuit nakipap jongi
Habang irai kod ban kela kabamot nakipop jangi. Habau David, habau las ngawtu ba ulalepop, ulayam siyam. Kasur jangon Nathan, kavengno ya kamas kena kekemajongu. Sur jangon Nathan, kasur jangon Nathan. Pide mapi uta uberiu ubalaleben. Pide mapi ubalale bamho. Kasur jangon Nathan. La pengala kabamotia u David. Hadu kata kapor. Ula syong haka ketsim haka buram. Baru ke bapet yau ke laparkat. Usiam kendra jongi ulang basbun. Tat hadu unadan ulawan haka majongu. Kosiam kendran ngadon ye banong yepi ngadon ye banong yepi namar hakene ka rijongi kadon ka jingji abas ngausi uweu rispa ulale beni uweu baduk mano badai utau urispa ubalale beni ubaduk baru nata nong de mapi moba de mapi wah de mapi kasur jongon nadan kadon kamenda hapadeng jongiro sur jongon nadan kada penken detiangi sur jongon nadan kadeban penlarai niangi sur jongon nadan kiduna menda sur jongon nadan ngidon kam ko himen ko para ban wan pai shautrai sur jongon nadan Sur jongo Nathan kadeban sawa hakarika hills. Sur jongo Nathan ban penken de dia bon ngur kikon kiba shingop hakapop. Yaro yautrai. Hallelujah. Ko himen ko para ubale ulale palat ya David dawe mau ulalaban penkolor ya Goliath omde na marba ulong usiem onde na marba uklein bor omde na marba utau mau ulong ubakerpang Henry na marba utau ubale ya ushania ulong ubakerpang omde na marjong mau omde na marjong David Omde namar jongka jriba ula badha kati jongo Henry namar ubala kerko yawu minda bunsin ngidon ki mau hakti jongi ngilong ki barispa don bun ki kon samla kisno sarong namar ki don ke jingstad lese kilong ningkong hakapule kaputi lese don ki bri pa shanghan ne pilom barispa namar pila kamai pinang ban kamai Lese don napadeng jombi pelayo ke kam sarkar. Lese pi don napadeng jombi pelayo ya ke kam jingikai nongikai ha ke school. But piong kumno de namar jangang alayo kane ka kam. Ngidon kim bun jai kim mau badni on de namar janga uni umau klein bor. Badu jisun sa peit pi un ang kobid. Omde namar uni umau Henry namar jonga uni umau layobor yaro yautrai hallelujah nga ulindo ladanga perkan de namar jonga ngalaban lebon gikam ngalong ubita makane ka pertei Omde namar jonga Henry namar ka jimpensle ka basyong hanga ngalaban le yakie baro kabamod ujisu uba imhanga ule yakikam ujisu uba imhanga ule yakikam yakakelip madu jisu ino yanga ngalong kumau kinjat da kibriyo ngan kelalong mau ba kinjat da kibriyo piru kaju Omde namar ba pidon ka borla jong pilong rispa minda namaru jisu ula ay kiliang ya pikin diat pisa papin buha ka bank so tuniam piki rispa wad nong sarong banong ngalong rispa
uji sulai kiliang ya pi pisah naka bank jongu koba kolong kami bukin dia pisah bat pi yojia ki kun jombi ki pangpedon kam bantit dawai sontu lese pilayo ki kam sarkar uji sula penyo kam ya pi kramba pila ban yarap ya ki marjan marpa jombi omde bante ya ke ying armala laimala manda shong hapo henre ujisu la bukin diat pisa namar ula perkat ningkong ningshap pila duai si duai hakama ujisu pila duai novena ai kam yanga pelong rispa yanga pensei so ki kam jonga ujisuang pilom babha yanda layo pisa pat pila kelalong kapena pila kala dia ujisu babe menda namar ba upelom barispa happy satu Lese ujisu dam babai nakabenta bongot. Ujisu lai pisah hakak ti jombi pinyarap ya kabalang, pinyarap ya retreat center, pinyarap ya ki baduk patoy sa udang jombi henre pi pat pi ongkum no kade ka pisah jonga. Mano ba ai pisah ya pi, mano ba pelong rispa ya pi, mano ba pelong ya pi banyo ya kene ka kam. De na mar jombi. No, never. Lano ru Ujisu shania bapelong upuriu babajong gabalang. Henry pila pingkul marpat. Dina kata daw habaw David ulalepop ulas kautu ngalalepop kasur jungan Nathan kalapen kente diaw baduang hard plank ngala perkat day mga balong sim henre ngayos ngo yaka sur jong usim basisya udon bor ban kinino yaka bor jimpensle na nga ulat ping hair ula ongkom no wat veng no yaw mensiam na nga kotray ladam me veng no yaw mensiam bakuin na nga ngam long eye ngan kerlalong mauteli ngan kerlalong umauteli wat nom veng no umensiam bakuin na nga nakataga daw kalami yaga sambas ngautan natam san powe de nakataga daw kataka sam kam shimlami nakajabin jongo David kalami beid nakadonur jongo katba udang toda kakti kajaw jrut ya ki umat naki kemajongu teula siapa ula pendon kam kalong ki umat jongu satu niem ulat to ya kasam san puwe daki umat jongu shimla pendon kam jabing hakapor kajabin jongo kam shimla trekam tangga donhod kalami ya ki umat namarulas ngutu hadu katno ula bakala hakajingim kajongu ya roya utrai hallelujah Hallelujah. Kohemen ko para. Iya kasam san puwe kalong kasam babhatam haka kitab sam bale namar ulaya kendo markumat ya ubale ulaya mar ya ubale badula ahang kotrai wat vengno nanga ya umensiam bakuin wat beno yanga nakamajome ladam me beno yanga ladang pin kaladia ka jingade badme ngamlong ye bun gikun hagane ka jukka bamenda pipen kaladia ka jingade bado bale katayo bakuin kalong ka jingkot yanga badyapi ban shong ha ka berni ban shajingim ban duwai daki umma kotrai ngala bakala ha ka jingim janga minda ngarai wan ban pai shame ya roya utrai